na abato nsensem no emu ne bekwa Asante mantam no emu na won ma play the brain bi ne won mo so a wo mo koto abane bi o so ko kwa bai pa wo mo hyedanti ase denti a abato komisa ampene so amen na abato ne bi ankoso e wo mo ene na abato commission ehyeto ho se nka yenhwe ne yento district level abato e wo man mu nyina nanso obepie emiamia bi e Asante mantam ha abato na enya ho ankoso emprempre hwe megina ya egina Asante mantam mu abato commission biaye na nipadodo na abaha na sentia omoba ha de pacho mu udumase extension Manisha South na ewie uti abato commission office yede eni ble na aba say abato de yembubu no toto eni say mpesua na e woso no mehu se election commission na ni da ho na aba no wa man ye de amaso ekopem say no mo ben ashna o to kru from moto CPC yanto I say baba ye jinchiremu se die ntina ye boss no gu office ya na ye famre ye mayanto abane ne die ntia wona wo gina se wonto wonso abane bi ni Adom kase abonkomo akere eka wabo ewo enuane ho tie ye nyina aka ya kan wotu ya no amo nkwan nyina asi o ye ho ane mfa nkomo wo mo chese me frɛ woman no kwaso fire enkanya dia breakfast jesi ayewie ma ye stew amede emu egum se ma me no fire kura do oda ye ho no fire enkanya dia amede mu no kura be gu stew nim ma nya de mu ya gu stew yi ma wie jollof na me ye na me so amfa mu na gu stew nim anka stew ni sini na mu na kofra ne de etwase ye di na kaba na de me ya say me ye koko kakra eni nuane se de be ya o mo behwa wo so ma me no me ba ma wo me da me si ho no me hu say abato na emaso enti me pija si abontia na amanfo tugu so fom ye enti meka mabo nyina aye meka aduma isisi yawada 21st December ena abato no emra so amansan chia me kwadwobin emre kwama ne bo Asante mantem